I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash Royale. Kao što vidite, ovdje imamo Giant Chest. Tu smo na Boston Games. Arena smo 7. Tu nema nikakvu uloženu karticu. I za sad. Uglavnom ovo naš deck. Imamo i golem deck. Dobro, onda imamo sad najpokušniji ljudi. Samo internet ima još, nemojte zamisliti, malo preloš, ali šta s tim može. Nisam mi dobro lokaciju. Pa izvrsno, ovaj nam igra ipak. Ovo će biti ekstra fireball. To je to. Ekstra. Šta je bilo mogu? Izvat. Ne, nisam skupio eliksir. Dobro. Ovdje brzo set. Malo si izjezno. A dobro, 1, 2. Golem deck. Njega ne volim. Ali iskreno. Šta sad radim? Ne volim golema, ovu smo izgubili. Definitivno. Pušćemo sada bezredna kane paziti. Cijela ova da nam kuva. Ništa, pustit ćemo. Ljudi, sad možemo uzeti 2 kule. Balon, evo ekstra. Brže fireball. Primimo. Ne, fireball ljudi. To je to, dobro. To je to. Uspjeli smo uzeti partiju. Sa 2-0. Ne znam, možda i nije bio bolje. Ne znam, vi to niste komentirati. Bitno je da smo pobjedili ljudi. To je to što se tiče ovog klipa. Uci u ekran. Da. Ma hoćete ući, ima mjesta za vas, 100%. Epic Sunday. I to. Prekrasan je dek ljudi, mora to kupiti. Možda uvijek je korektor, beskoristan kartica holda, pa nije bitno. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem. I poz.